ebese kuqhamuka umuntu ezokhuluma ukuthanda kwakhe, ezokhuluma ukusutha ngoKhuzani. Bese kuqhamuka umuntu ongamsupport uKhuzani, ongayena umlandeli wakhe, afuna ukutshela abalandeli bakaKhuzani ukuthi yena uKhuzani usewile, uKhuzani usehlile, uKhuzani kunjani njani. Umuntu azositshela uDoti, umuntu azositshela amaSimba, umuntu azositshela amakaka, asitshela uThuvi. Zinjalo-ke iy'ndaba. Kasihlale-ke namhlanje la sizohluba udlubu ekhasini. uKhuzani igame sesengayo. uKhuzani wuye osawuphethe umaskandi. uKhuzani yonke into ngayo. uKhuzani lokhu ayibambe igame efike kuze kube namhlanje. Uma udinwa yilokho bese ukwenza okubonayo ngalokho kusalayo akukho niyokwenza. So lokhu uKhuzani eyibambile igame isemandawo. Bonke abantu bohamba uguqa le emandawo. Ama-achievement kaKhuzani maningi kakhulu asebenzile. Angeke sinosimela nisiphaphele, nisijwayele kabi, nisitshela ngama-views, ama-streams, bese nifuna ukumeja yonke into leyo. Lawo ma-views ayifike nini? Lawo ma-stream ayifike nini? Niwajwayele nini lawo ma-views lawo? So into enjengaleyo lo msangano asizukuwumukela. Thina esaziyo esambona efika uKhuzani, esazi ukuthi kuze kube manje usukaphi. Thina esaziyo ubunzima abuya kubo uKhuzani, ethole kanzima, ehlekwe, egxibha, kukhuyazwe yonke izinto, bemthuka bona bangale. La bathi bona iqhawe labo liyavaleka, liyavinjwa. Bebehlele kumthuka uKhuzani each and every day, bemhleke ngo-Avanza, bemhleke bembuza lokhu nalokhu, bembuza ngomuzi wakubo. Yonke into uKhuzani uyenzile, yonke into unayo, kodwa ningaze navuma. Pho yingani nicabanga ukuthi uma nikhuluma into, uma nisho something kuzomele ilalele? Angeke ilalele. Layelane-ke ma-Blue Nation, le ingane zidlamlenze nezidlamlenzekazi. Ngithi nonke lapho elikhona nazi ukuthi nakhetha kahle, nakhetha insizwa, nakhetha umculi kaMaskandi. Bonke asebakubala, bonke asebakhuluma ngoKhuzani, akaze kusebenze, akaze kumuyise uKhuzani. Ngikhuluma nje uKhuzani uMaskandi uqala ukuthi ahlonise unyaka u-3. Lelo record lelo abasazama ukulilwisa ngayo yonke indlela. Bazama ukuliphika, bazama ukukhuluma bedelela ukhozi laphana ngesikhathi kumjololo kwayifanele. Wabuya uKhuzani wathi mhlobo wenene, wathi song of the year. So nizomthini-ke lo muntu lo. Sibonge nje ukuba strong abalandeli, iy'nduna, abantu abadebela ko-TikTok, abantu abalwayo ko-Facebook, abalwayo ko-YouTube, everywhere. Kumele nazi ukuthi uKhuzani yena umculi kaMaskandi omkhulu, unama-branch all over the country, even ako-Cape Town, phansi le koKapa lodumo. So angeke-ke thina sifihle yonke umsebenzi omuhle ongaka uKhuzani asebenzile. Angeke siqamba amanga sizotshelwa ngomuntu sifunzwe ngaye. Sifunzwe ngomuntu ukuthi lona u-right, lona akekho right. No, siyamazi uKhuzani, siyabazi umzimba adlule kubo, siya-understand ipolitiki kaMaskandi, siya-understand ukuthi khona sebewelile ababekade bengapha baya kulunye uhlangothi. Lokho akushintshi lutho. Akwenzi lo muntu osuwele wayokuyena uKhuzani sezokwehla. No, angeke ehle. Kungangcono kulo mculi loyo enimsupportayo. I-situation ingangcono, umculo wakho ngaba better. Hayi ukuthi useyamdlula uKhuzani. Lokho ngiyohlala ngikusho. Kunako konke into yakhe-account. Ayikho into engatshelwa ngayo ukuthi uKhuzani bamdlula ngani. Basitshela ngama-streams, basitshela ngama-views, ngey'namba ezilaphana online. Abasitsheli ukuthi uKhuzani ingoma eyidlala uyayishaya, uShamini akwazi ukugiya, uyakwazi ukwenza zonke izinto uma ese-stage. Yonke into ayikhulunywa. Yonke into ayikhulunywa ukuthi ikhathi efika wenzani. Yonke into le iyambambada, iyasha. Uthi wacona nomtshengiseni, lokho kuyashalazelwa. Kuyalwiswa ngayo yonke indlela. Iy'ndawo sey'hambile, ama-interview asebenzile uKhuzani, ukutravela all over the country, kuma-radio station kuphi, koMzansi, bani, ejika eyakhona. Ihlala kwi-Durban Rocks, le eseThekwini, ese-Richards Bay. Kuwuye uMaskandi lapha. Zonke izinto lezo kufanele senze njani? Sishaye indiva. Engathi asikwazi lokho, engathi manje sekufike lokhu abakuthandayo sekuyigugu kakhulu kuba sekumele sikhohlwe into enziwa uKhuzani. No, angeke sikhohlwe ngakho. Angeke siye futhi ukutshela abantu ukuthi uKhuzani kungani ey'nkosi yoMaskandi, kungani ewahlula wonke amaqhawe wabo, noma esehlangene owashaya kunjalo uKhuzani. Right, injalo-ke ividiyo le bengifuna ukuyenza-ke. Lokho engifuna ukukhuluma nje nani ukuthi-ke qhubekani nimsupport uKhuzani, qhubekani nimxhase. Ngiyabonga, ngithanda nisale kahle.